És mondjál valamit. Hallod, nagyon értelmesen tudsz beszélni. Mi kommunikáció? Prečo? Prečo? Iná. Akina. Akira? Bagira? Bagira? Bagira vagy. Hát akkor mindjárt macskával. Aztán. És hogy fogsz csinálni ott? Bajna szülészem. Prečo? Neviem. Od čoho? Mám kľudný život. Ježiš, a od toho ťa bolí? No tak čo by bolo s tebou, keby si ho mala zlý? No vidíš. Čo si povedala? Ty kokot. Čo si povedala? Ty kokot. Čo si povedala? Mačko. Áno, daj mi, daj. Chcel by si čo? Aha. No povedz ešte. Rúško. O čo? Nejedla som. Daj si pikov, pôjde ti karta. A pôjde ti aj sračka. Neviem. Ja to pikenko milujem. Čo miluješ? Pikenko. A prečo ho miluješ? Lebo. To je dobrá vec. Ty si prostitútka ináč? Nie. Aj kurva. Hej, to oslovenie nemáš rada, že prostitútka. To je príliš znešené k tebe. Ja som primitívna, vieš. Čo sa smeješ? Čo je také smiešné? No povedz ešte niečo. Neviem nič. Nevieš nič? A okrem toho? Všetko je jedno. Prečo je to jedno? Lebo. A čo si robila, že takú dobrú náladu máš? Kľudovala si? Áno, šentovala som. Ježiši. A čo si kľudovala? Poštu? Áno. A komu si písala? Tebe. Mikulášovi, niekto nese veľa bieleho, oné. Kam zmizne biela farba, keď sa roztopí sneh? Do nás. Do nás? Áno. No, viete, ty celé Himaláje máš pred sebou, lebo toľko ich... Alpokat padnek. Magas sátorról nem elég. Haladsanról már ne is beszéljünk. Rubi? Hát azzal čas by sa trebala aj okúpať. Nemám peniazokat. Jó, Ja. Azért küldsz, hogy ne kelljen enned mi. Pontosan. No dobre, tak sa rozlúč.